Pukekongan, kapanyausan para ka rin kakasal. Kaya katamo la pong yabe ka rin, kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo, Mr. Val Salayug, Amanuknangan, Bulawan Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Maika Patricia Aguilar, Amanuknangan, Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Makatakdang kasal king March 27, 2021, ang maganap king Jesus the Eternal Word Parish, Anonas, Angeles City. Mr. Ronel Herrera, Amanuknangan, Bulawan Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Janet Joyce Pinpin, Amanuknangan, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king March 20, 2021, ang maganap king Parish of the Blessed Trinity, Pilar Village, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Mr. Jesus Antonio Pineda, Amanuknangan, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Ana Patricia Carreon, Amanuknangan, Bulawan Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king March 10, 2021, ang maganap keti, Good Shepherd Parish, Bulawan Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo, ingating balong na numang bagi ang pamikatagon, malyaring baging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukatamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya.
Puntaya ing banalamisa para king kapasalamatan daring parokya ning Maya Papastol, antimurin king kapasalamatan daring Lectors and Commentators Guild ning parokya, kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Gloria Matic and family, Zenaida Pagku, Pina Mercado, Delfina Mercado Año Nuevo, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Monet Mercado, Mr. and Mrs. Salvador Patdu and family, Josephine Patdu Villarino and family, Mrs. Corazon Nicdao and family, Eduardo and Frida Gomez, Lourdes Escoto, Nelson Drugstore, Cherry Gamboa, Remigio Soto and family, Aguinaldo and Estela Dunca, Rolando and Emily Narne, Arnold and Dioscora Luge, Alfeo and Antoinette Dunca, Nicomedes and Jocelyn Dunca, Herbert and Arcel Dunca, Elizer and Jocelyn Dunca, Mr. and Mrs. Joey and Mylene Villafuerte, Princess Nicole Cando, Janelle Dimasangal, Mr. and Mrs. Osmundo De Leon, Elvin and Ellie Yumul, Perla Manalo and family, Mr. and Mrs. Orlando Gopez and family, Dennis and Mabet Guerrero, Mr. and Mrs. Benjamin Singyan and family. Antimurin the special intentions dari Encarnacion Bernardo and family, Jesse Salak and family, Romaline and Rachel Gomez, Casey Luna, Cristeta Layog Taran, Jing and Percy Labong, Jing and Mr. and Mrs. Fidel Gozon and family, Mayor and Mrs. Eduardo Datu, Miss Ria Cruz, Joanna Pigul, Raul Francis Dizon, Mr. and Mrs. Fidel Gozon and family. Birthday Thanksgiving ng Glenny Rivera at Rodel Palo, quick recovery ng Jing Alcalas, death anniversary dari Allen, Foren at Dominador, at panalangin tamo karing mayang unabye, lalong-lalo na Emmanuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Dionisia, Isabelita, Leonor, Noli, Edwin, Gregorio Jr., Brigida, Rogelio, Romeo, Raimundo, Lourdes, Tatang Mau, Mary Ann, Adelaido, Emiteria, Rita, Victoria, Virginia, Richard, Lydia, Rafael, Ronald, Asuncion, Darwin, Francisco, Nicomedes, Francisca, Maria Ermida, Arsenio, Apolonia, Emerito, Beltran, Teofilo, Daisy, Vicente, Fredesvindo, Milagros, Diosdado, Gregorio, Remigio, Maria Paz, Pedro, Fortunata, Ernesto, Emiteria, Victoria, Flora, at Javier. At itana po king kadwang Domingo na ning Kwaresma, at talakad tapo ngeni, kambye na ning koro, idalitaya yung pamuklat adalit. Pakiramdam kayo, ngeni na ing oras sa karapatapan. Ngeni nga inaldo ning kaligtasan, magbalik na naluging Diyos. Pangilagay makarapan, nanumang bagay ang makatagi. Mandiker ka among kasuywan, alalang asa binanumaman. Pakiramdam kayo, edi na ing oras sa karapatapan. Edi na inaldo ning kaligtasan, magbalik na naluging Diyos. Ibabatangin kasakitan, di kalungkutan at kalimitan. Uli na niti,
Sumibuklat na isipan kalanwa, king Ginoo, hiningin na lang, makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik na naluging Diyos, pangilaganing makarapat, nanumang bagi ang makataging, pantigya katamong kasuypan, alalang asa binanumaman, makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik na naluging Diyos, di babataing kasakitan, di kalungkutan at kalipitan, uli na ngiti, makilala tamong kalasuyuning Diyos, makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik na naluging Diyos, magbalik na naluging Diyos. Kiglag yun ng ipam, poning anak, poning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang timurin. kapatad, dabayabi tamang magmasusi kaniting banal na Eucharistia, king kadwa ng Domingo ning Quaresma, at sutana naman king kekatamong kapitungaldo ning Parish Week celebration, at ngening misa, itagulaling dang pasibayo ring kapatad tamong lectors and commentators, king karelang kasuywan, king parokya ning Maya Papastol. Batangan po ngening maging karapat-dapat si siyang talapa at panyawad talang kapatawaran ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, amay payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyaya luwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paning sala, keka alang mayaki tayalino ning pamagbayo no nemoing kaganapan ning bie at tingalanangganan a katutuan. Ibuklat mo ring puso mi king siwala ning keka nga mano at itimawa mo kami king ama naming dalumdum at tatakap karing panimanman mi. Ibalik mo yung sala ring matami, panatangalan miya ing anak mong mamaus kaya kami king kapanisyan,
at pamagbayong puso. Uling mabibiyay at magari kambemo, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. King panahon na ito, sibukanin ning Diyos si Abraham. Abraham nga na keya, nano po nga nang may kibat. Kanita sinabi ning Diyos keya, ito kimay Isaak, ing anak mong kabubugtungan apakamalan mo, at muntako king gabon ning Moria. Iyayin me kanako anting ayin na durulukan, karin king bundok ay turuko keka. Karas da king lugal at tiro na kaya ning Diyos, mitalakad yang altar i Abraham, at sela sana ing dutong babo na niti. Kay bat dimput na ing pataram, bansak sa kaning anak na. Dapot inaus na ing anghel ning Ginu, nga na, Abraham, Abraham, nano po nga nang may kibat. Eme papaten o nanananbalang ing anak, nga naning anghel. Ngeni balo kong tapat kapin king Diyos, ulining eme pigkait kaya ing anak mong pakamalan. Tinalangay Abraham at miglalawe, ikit ning meto nga tupang lalaki, ang makasabit na sagu king masuksok. Pintalane at dekap ban idawon anting kalibe ning anak na. Manibat banwa ing anghel ning Ginu, inaus ning pasibayoy Abraham, nga na, susumpa ko king kakong sarili, sasabyaning Ginu, antining eme pigkait kanako ing anak mong pakamalan, pangako kong panwanan dakang ema kanyan-kanyan, at parakaran ko ring palipi mo. Maging kasing dakaldoring batwining banwa, at balas kim pangpang ning dayat malat. Samsaman doring syudad daring karelang kasalang, karing palipi mo, mi panwanan laring sablang bansa, ketiking yato. Matupad iti, uling ulining pemintuan mo ko. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, lumakad ko king arapaning Ginu, king labwad daring mabiye. Lumakad ko king arapaning Ginu, king labwad daring mabye. Yapa mo rin ing kakong penaligan, ang giyamang nga kong sinabi, lubos kong milugmok king kasakitan, panamdamaning Ginu, nunging metong karing memalen na, Mateya. Lumakad ko king arapaning Ginu, king labwad daring mabye. O Ginu, ako'y kekang talasuyo, susuywan da ka antimoing pamanyuyo na keka ning kakong indo. King kamatayan liligtas mo ko. Keka kakong idawon ing ayin ning kapasalamatan at ampanganan king kakong panalangin. Lumakad ko king arapaning Ginu, king labwad daring mabye. Ding kakong pangako king Ginu, kakulang tuparan. King katipunan ding kekang memalen, king sanktuaryo ning templo mo, karin Jerusalem. Lumakad ko king arapaning Ginu, king labwad daring mabye. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Nungin Diyos at yuking panigtamo, ninupay makalabang kaya katamo, pati na in sariling anak na, enepe pasubalyan, nune dinawne, para king ikakayap tamo. Nung pati anak na, binye na kaya katamo, ipagkayit na pakaya kaya katamo, ing nanuman malyaring ay biyena. Nino'y makapamarsala ka rin pinili ng Diyos, nung in Diyos mismo, pepayalanan ng sala. Nino pa ing makayatul karela, i Kristo Jesus kaya, aliwa, emu ing meteya para kaya katamo,
sinubliya naman mebe, at atyuking wananin Diyos, at mamilatan nyo para kaya katamo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Talakad tapo ban parangalan ing mayap a balita. Ikayat kapuriate ka, Kristo Jesus, ang inuming. Ikayat kapuriate ka, ikayat kapuriate ka, Kristo Jesus, ang inuming. Umiligayat kapuriate ka. Magsalita na ka, magsalita na ka, aliman mo ang hirap-hirap niyan. Ikayat kapuriate ka, Kristo Jesus, ang inuming. Umiligayat kapuriate ka, ikayat kapuriate ka. Ing ginumanatili kay kayo. At kaya ka ang timuri. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, minukyat tiya king matas a bundok. Ding bukod mong tikina, ilapin di Pedro, Santiago, at Juan. Samantalang makalawe lakeya, ikit deng minaliwa, aske. Ingimala na meging maslag king puti, aying ninuman e nahapaputing makanyan. Kanita mo rin ding at lungalagad-ikit day Elias, ampon, i Moises, makipagsalitala kang Jesus. Nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, maya pingketi tana, gawa kong atlong tolda, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. I Pedro ang ponti nga biya ng alagad, mitakutan lang munano. Inya nabalo, ing sukat ng sabyan. Ing meto nga biga, lintoy at lilunga nala, at meramdam yung meto nga siwala ibat king biga nga na, itiyeng anak kong kaluguran, makiramdam ko keya. Kanita mo rin, miglalawe laking makapadurot, dapo talanong ikit ayaliwa, i Jesus, yanamong kayabera. Samantalang kukuldas laking bundok, maigpit ng penabilin Jesus karela. Eyo panyabyan kaninuman, iting ikit yu. Anggang inganak ning tao, eya pa subling mebe. Pemintuan de ing penabili na, dapat ilayla. Pisasabyan da ing bage me palyari. Naning beri ng sabyan, king pamanyubling, ye. Kapatading mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak po kay kongan.
Anti na po ni nga banggit mi na ning commentator, nanti na tsuta na po ngeni king kadwang Domingo na ning Kwaresma. Nung balikan tayo po itang mumunang Domingo, itang binabasan, nanuya po yung tamo, ita pong inginong Jesus, delane ning Espiritu King, disyerto, ban, tuksuan ning Diablo, ning Satanas. At dimdam tayo po, nano ng klase reti, yapin po yung tukso, mamumuliya ka rin at lungkay nga tamo. Nano ito? Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Deni po ilaring ausantang makataong pangabalanan. Deni ring earthly desires nga tamo. Naburinan in tao, miras kaya. Pero finally, sa turunan ni nga pong Ginoo, ali, you can get away with them. These are not the essentials in life nga na. Dahil kay ba't tayo pong lebanan ng tukso, ngayon kadwang Domingo na ng Kwaresma, kay ba't nakatangdela king disyerto, ngayon naman po, mukyat tamo king bundok. Iya, minukyat na king bundok para king pamanaliwa ng aske, balang kadwang Domingo o ini po, yung Ebanghelyo. Menik na ko pong bundok. Menik na ka bundok. Ba't ka bundok? Awa. Di ako po kasi buriki ang idake kayo, ay niya po nga tsuko ketang milabasan kong parokya, api na po yung sepo na ni Angeles ita, kay ba't na magalang na. Kuning keni po king magalang atin pong bayo ngayon, actually, bayo ini kasi niya nga tsuko ka rin, at tsunay itang banal abundok nga na, uning ngayon pandemya, bawal ya pa po. Ay niya nga tsuko ka rin, telagami yung Holy Monday, yung very first time, Holy Monday, maniktamot magistasyon taking krus, nganing paring mataba. Yang miras na keka rin. Ang gaya pala ketang nuyak magkamali, kapat o kanam ay istasyon ng makasimento. Tutuki pala kanita, gas-gas niya mo, tsaka puros ng patas, haro ginuko. Makanyan na makanyan, sino nga yarugo at ginaggakim paring matabahan, po, niyang akwarela, mumuna ko, panay kong mumuna, gustong likwan niyo ko, pailakwan ako, pinman nga ako, keni na ako mo nga ako, dahil po nga liwaming abe, hamong, keni na kami mo po, o sige nga ako, magbalik na kayo, ketang pipagalmusalan tamo. Malagwat salita, ko po makaurong, kasi muna, ako yung may nagkat. Kadwa keta, akong manungge. Anyapin po, anyang miras na ketang kalabing adwang istasyon. Susamban na ka Kristo, layon po po riyan. Makanya na po yung istorya, po. Metong namo, labing atlo. Kay ba't, metong na talaga, metong niya mo, 14, karasmiking 14, ing pamanyubli ng mebye, ning Ginoo nga ko. Wow! Wow, talaga nga sabi mo, kasi po, at yun nakakitang medyo matas na ning bundok karayat. Akakit mo na almost the whole of Central Luzon. Arat to sabi, hoy tapo itang kanyang-kanyan nga na, yapi na po yung Tarlakyan nga na, hoy tapo yung Tetebamban nga na, tutupi naman, akit me, o yaning Mabalacat, Tipko nga na, hindi po yapi ng Clark yan nga na, ito po yung airport. Wow talaga, akit mo, nakasanting ketang babo, nakapreskuan at nang bala mo, itang kaibat may ngayaring stasyon, you feel good at nakayan, keng-kekang pilubluban. Anyapin, it's worth it nga mong sumabi. Nung ali, nung tinurang ko, nung kinurol ko, ako ketalalam, kalupadaretang kedi na kami mo po nga na. O yan yung panagkat na ni nga pong Ginoo kay katamo. Ya, minukyat ya king mata sa bundok. And when he was there, siguro, he had a wider perspective of his ministry, of his passion, death, and resurrection. Karina yikit malino. Anyapin naman kening Ebanghelyo, kwento na kay katamo, at suya kano'y Elias, at suya kano'y Moises nga na. Bala mo sasabihan da, he is ing kaganapan na, yana mismo, ing kaganapan na, ning matuwang tipan, apenaral da, di Moises at di Elias. Kaluguran kong kapatid, di pasik na nga niya lubing Ginoo, di pasik na nga niya naman lub dening alagad, uling ikit da. May naliway panlalawe raking kasakitan, may naliway panlalawe raking sakripisyong umenang dalanan ni nga pong Ginoo. O yan po yung panagkat kay katamo.
King Bie, ewariaw san tamo, there are ups and down nga tamo. Pero neng kai, when you are down, kailangan mukyat ka. Kailangan manig ka. Karakalda puring bundok, kailangan tamong ukyatan. Pero sung mamanig ka, it's not that easy. E po makanta kalagwa. Maniwala ko tali, niyang biyernes, bigbisikleta ko. Manwala kayo nga ako. Menwala naman mo. Tutupin po, may bisikleta ko po. Diyay taken mo. From here, hinta ko po Lake Shore. Diyay ta dinalan ko San Rafael. Ne po. So karin ko po dinalan. Madala dalumdum pa. Niyang mumuna, masatay tambay ko. Tunog mayaman nga ra. Na. At alaya pong patugot kay kana akong pamabaldak. Kenny, okay pa. Anyang pinandit, may lambat-lambat na ako. Aba. Babayat yan ako. Babayat yan. Susunganin paring mataba. Babayat yan. Aliwaming babayat yan. Babagal ko. Aroy ako natagyo nga ako. Until, medyo maya niyang bagya na naman. Agyo ko na naman paldakan. Only to find out, at ko pala kitang babo na ning NLEX. Tapong malating dala na ning San Rafael, nung ipadala na ko, Ken. O yan po. Kanya pala mabayat niya kasi papanik ko. Kaya pala may bagal ko kasi papanik niya yung bisikleta. Makanyan mo naman, Kembie. Neng kay po, watangamanan-manan mong neng kay babagal ka, neng kay babayat yung bie, aro, paukyat ka pala, Ken. Ating kang akit na mas migit, masanting kay saking kabilyan mo, ngeni. Kaluguran kong kapatad, potang babayat, potang sasakit ya, ngarapuret ang siklistang kayabemi, among kanta ka titibe, ngara. Kanta ka titibe, kanta ka lakwas sisikan, kanta ka lakwas bika resistensya, kanta muakit talagay tang kekang pamagpursigi, keng pamagbisikleta. E pumakanyan mo naman wari keng biye, wari. O tapong neng kay babayat at sasakit, kanita ka mo titibe, kanita kami papasik nangan lakwas, kanita ka po bala mo magpursigi pang lakwas. Kasi, may ngari karetang kayabemi, among keni na kami mo ngara. Hanyan tipa kami. Maningayala rening mi panik. Kasante ngara, kapreskwan, ay kayang kaya pinubluban, eman masakit ngara. Nya rening men nariri kay lalam, wapin ngara, mapangmenik kami. Paano po isasabihan na pa? O nung imparing matabami, panikyay kami pa, ngara, ela po marokaw gali. O yan po. O itingke katamong kapag nasan mo naman, neng kay, yes, we want to stay on our comfort zones, pero hanggang nakakin, nakadagol, manik ka. Bisa kang minawa, kung bisa kang manakit, mas malawak apan lalawe king bie, ukyatan la ding bundok ning bie. Kaluguran kong kapatad, oy ning panagkat na ning apong Ginoo niya, kening ebanghelyo, dimdam tamo yung wari, pigmaragul nepa, ning ipa, o yan ning pakamalan kong anak. Kaya tutukong matutula, pakiramdaman niya, makiramdam kayo kaya. O yan ning kakanta tamo, makiramdam tamo kaya. O yan ning kayang kasakitan, pamaylasa, hangga king kamatayan, king krus. Dapat ka rin mapupus. Ipaligayan niya, subliyang miye. Nakaltabundok, papanikan. Estudyante ka, panikan mo yung pamag-aral. Kuling nungali, kamukyat king tablado para mag-graduate. Teware, bertintampo rin pagnasan king biye, biyangat king biye. Bipromote ka rin obra tamo. Mitas ka rin miyayaliwa tamong pangabalanan. Pero kailangan kang mibata. Kailangan ng kaing bumagal bagya. Kailangan ng misakitan ka. Pero king katatawlyan, nakit mo, kanita ka pala tinibe, kanta ka meging masikan, kanta wag yung labanan, ing sabla. O yan, ing pamanaliwa ng aske ning Ginoo king ebanghelyo. Uling ikit na, mas malino, kapamilatan da ring profetas ning matuang tipan, kapamilatana ning affirmation na ning ipa karin banwa. At itamo man, ukyatan tala ring bundok, mansukat tang manaliwa, aske. Amen.
then pong kapatid tamong commentators, lectors, talakadla. Ing kami talaga ng pasibayo rin kay katamong lectors and commentators, lalo na king parokyana ning Maya Papastol. Dalangin kamo, man ka o Ginong Diyos, miglalang king meto sikluban at iparing sabla. Inaos mo kami ban sumuyo at munye kapuryan keka, king pamilya ning kekang iglesia, lalo na king parokyami, ing Maya Papastol. Balikdan mong mitmong pakalulu, reting lalaki at babayi, ang makasadyang mipasyag king kekang amano, at tumayid king kekang balayan, milapit king turumo. Duko kayo po. Bendisyonan mula at padalisayan ding karelang puso king aldoyti, banketa parati lang mibyebye, agpang king papasyagda. Kapamilatan ding karelang amano at alimbawa, palabungan mo yung kasalpantayanan at lugod king kekang iglesia, at idala mo king makirake, king alangkupas at tula karinbanwa. Pupuryan dakat pasalamatan ni pa, king lagyo ng Jesus sa kekang anak, at king lugod ning banal na Espiritu, Diyos ning ligaya, manggaman king alananga. Amen. Kapatid kong commentators and lectors, kabitala po ring pin para king pamamindisyon. Paganaka, kuran kong kapatid, electors and commentators, ding santong kasulatan at tinggapyo, maging karapat dapat ko sanang mensaheng papasyagyo busal ning balayan ay naos ng sariling keya ning Diyos, at sumaup kong mitatag king katawa ng Kristo, lakwas na king parokya ning Maya Papastol, nganit manggamat nga lanangga. Amen. Talakad tapo ngeni panimunan da katamo rin kapatid da commentators, lectors, king pamipasyag, king kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ibang mayupayan tutu, linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Berhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya karing mete, king katlungal do sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ang pombe nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakdig santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Ing Diyos, enepe pasubalyan, ing kayang anak, habibitas sa tamong kaibat dingan tikaniting kalam, enetang dyan, ing nano mga ibiena kaya katamo. Kambening kasalpantayanan, manalangin taking ipa, at ngatangan pong sumabi, pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo.
Para king kapanaligan aing Diyos, malapit iya kaya katamo. At ang timurin, karing masolutang kalungkutan, at sablatang kapagsubukan. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Para king tetagan at katapatan, banalatang kupas gagawa ning matulid, at mayap, agyamang potang mangailangang maragul, apa magkapilit. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Para karing makabuklat a puso't gamat, ban sumawop karing sablang daralan kasakitan. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Para king kapayapan, abukod mong in Diyos yung makaibye at makatabi king sablang takot. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Para king pamisan metong at pamitambayan, karing kekatang komunidad kristyana, at kambering sablang taong mayap a pilubluban. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Para king mitmong tiwalang kasalpantayanan, ay eta mabating king kamatayan, nunemiligtas king panganib, kaya ben ng Kristo, karing gamat ng Diyos. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo. Iulino sana, king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayang mabiye. Ipanalangin tala, king Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan, o Ginoo. Ngeni, aduan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Ginulong at di kaking panig mi, nining lumaban kay kami. Inganak mo, manigapuya para kay kami. Pakiramdaman mo kami, at pakiramdaman me, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamang daon matanggap la arapan ng Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning ginuy ting dawon karing gamat mo, king ikapuri ti kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Kasalanan mi, baking makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling miye. Itingan po adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ingo manatili kay kayo, At kaya ka antimuri, yat na yorem pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan kang pamilatan ng Jesucristo ginumi. King banal mong bundok bilalag din kayang ligaya arapan din kayang alagad. Sidyana no para king lalapit ng kamatayan. Nasanong ituro kapamilatan ng batas at ding profeta. King ing may pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalan kasakitan bayo yamiras king ligaya miras king ligaya ning kayang pamamye kapuryan kay niya ngamingan pupuri. Kapurian keka, ing Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, kulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king ambun ning kekang espiritu ban para ke kami, maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan at manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape. At kabang pasalamata na kapiraso ne, at binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, hamidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon, kinuwaning kalis. At kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karing kayang alagad nga na, kuwanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan, ami bubu para ke kayo para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan, kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginuking kekang krus at pamanyubling niya, kinabus mo kami. Ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas ning yatu. Itangan po. Ginuking kekang krus at pamanyubling niya, kinabus mo kami. Ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas,
ikay talapagligtas ni Yatu. Iniangin ing kaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miyakeka o ginu ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, baniganap me king lugod muna kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kaya king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanayan king pangasubling mie at ding sablang mayango na biya menalig king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi, pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake, king Bielananga, kambe ning Nuana Virgen Maria, induning Dios, kambe ng San Jose, ingmal ng esposo, ring Nuana Apostoles at ding sablang santos, ame matula keka king keka baning panahon, layon puriyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kaya king sablang dangalan at ligaya, manggaman, king alananga. Amen. 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 King met mong kapanaligan at lugod king ipa, mahausta mo po, king panalangin at tiruna ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan ming nuan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Uling kayang kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles at ngeni sasabihan mo kay kami, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kag iglesia, at agpangking kay kang kaburian, mayapan mo yung kakapayapan at pamisan metong iya, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanmad kay kayo. At keka ang timurin. Pakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuan laring mayayaos king dulang ng kordero. Ginoo, e kumatampan tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan ng gaking biyalanangga. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Kaya kayo pong kapatadming at yuking karelang pibale-bale na eme katanggap king banala komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, Paulina ning penandit, era ka atanggap king sakramento. Umekamo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamo mo wari, at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Siklod tapo para king Horacio Emperata. O mapamakalulong ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal atawo. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyat-iyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampot king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pakapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila karetang bakunang tutong makapagligtas. Kaniting sakit at gawanda iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ning memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at isablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren mayayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayran na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan o induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulangan mi keka, nune, bagkus mo kaming ikabos kisablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calugsud, Ipanalangin mo kami. panalangin kang San Jose. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuan a Virhen Maria, kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong,
Keka i Maria, binili na, ing kapanaligana, kambemo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nua na Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Amen. Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami para kareting banal a misteryo a mamatad kaya kami ketiking yato king metong ng dake ning tutuking biye. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo sa atin. Kigdaratang a Miyerkules, kaya katamo ya pong pagbasosyan, ing ika 26 ayan anibersaryo ning kaya katamong parokya, ing mayap apastol. Agkatanda kayo pong samba, itang alas 5 ning gat panapon. Mananggapan kaya pa pong goods worth 500 pesos, ang gapuking Martes, March 2, 2021, para king kiyakatamong sawop, kareng kiyakatamong kaparokya. Pangadwa, king daratang nga Biyernes, March 5, First Friday, mika Holy Hour itang alas 6 ning abak, at tuki ing banal a misa itang alas 7 na ning abak. Impamag estasyon king dala ning krus, alas 4 nepo ning gatpanapon. Dakal pong salamat. Deta pong goods supposed to be ngani na yung deadline ngani pong Sunday o neng ela pa po sapat. Anyapin po man yaus kepa kareta pong bisa sanang makasawp karing mas mangailangan tang kapatad king parokya na kupen this will be the first quarterly na po'y pamanyaw tamo sana. At ini masating ang opportunity ulingin ka anibersaryo na ning parokya king Miyerkules kanita tamo po mamye. Ya, kareta pong memye na, dakal pong dakal salamat. Kay ba't po itang tungkol ketang Holy Hour, nyapin po pepay-announce ke, uling every month, kabang mag-Holy Hour, ako po pakumpisal ko. Lamang mangumpisal. Kabanalan na rin tao, wala lang kasalanan. Kasi po yan yung banwang IT, pikayari mi na king vikarya, ala pong kumpisalang bayan. Ne po. Anya nung atin talagang bisang mangumpisal every first Friday at magumpisa ken tutuking, aliwain ng Friday, ni tutuking Friday, balang istasyon ng krus, magpakumpisal na ako naman po. Ne po. Deta mo pong bisa. Kalakad ta po. Inginu manatili kaya kayo, At kaya kanti mo rin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyo ng ipam, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kongan, maya Maya pa oras payabak. kareng commentators and lectors, dakal po dakal salamat palakpakan tala po.